Reure. Just as Joyce the gentleman was living his life, Korea jire tire. Jire tineko. Jire tinere. No na no kiuma karau. Karau. Jira ukaga nayo. Ukagira escarpment ukakumira what is that place called? Ino ukakumira flyover. Oh, kuma girigiri. Yes. Ni dame yona. Ujire tie hari okuwe kumira na karau. Yes. Reto yake nete muno ku na muhiriga-ine wao. Tondu gwe kundu marathiete. Omeno ndu megie. Wao mwe wao wageire wari ruai. Yes. Dio. Nimekumo jire timoke ruai. Na andu arugongo maita maria maingiri. Nimenda guthie me hamwe. Yes. Ona ni wigua me ana atiriri. Na kaundu kau ni rofigati rutawira. Rogo ni mena naga. Wabua ni ugutiga ngari andu menda gutwara na hamwe. No, it doesn't work in town. No. It doesn't. And the reason why it works Rugongo is because even the owner of that vehicle knows it cannot manage that journey. It's a sub-county vehicle. Yes. Period. It has a phobia of changing weather. They watch it in the Marakion at the boxing in my Mario Keluai. Makere Kaundo Karaka. Kaumana Adenako. Yes. Todo Makumana Kumego Kamokit. You know, there are people who go the traditional route. Yes. No more Kamabe Moketown. Yes. Masoka Parais Yamekira Nade Jam. They won't get a highway. Vienna Valeria too. Yes. Try to Kauhoro Pakari. Dear. Never know Kukua Kenya leave and you. Yes. Ingera. Dear. No Malino Kira Maroka Gina bypass. Had Ramokan bypass Maroka King Yaki. Natodo Marai got it at Teneri. Magina bypass Maraga. I joined the new weather handle to Ngoni chai. To Mira Tenemaki to the wicked Yata. Nothing to get Yamaki. Ogona Chai Matiko. Yes. Arak Guanamuachiria. I knew that I had okay. I had to wear. Amukao should do Hana or no Gonyumbe on in anyway. It's young or a body. Ukimenya ndu atutwale kwa shayua magana meri. Abana ndiende wanyiro bitane. Nendo na amwe humbere wali amarendia. Akageji bei. Ona Mataragia Bunge ari. Alake igira. Na indo cia ndikwo na mathogora. Yes. Vingo-ini. Cia murendia atia. Cia ine 50. 50 tinjoru. Yes. Ondo chai ndathi. Aria kuligana ulikuwa mondo wa mundu. Sausage na kuhurirwo okay. Matumbe. Yes. Mane yari. Mbiri wiroka. Mata leo mane wiroka ngiri 3. Na magana mana maite. Yes. Wa Joyce muthurire. Arakiwa ye mundu ndakimenya kiria huthira. Wana iguo guo. Yes. Utabidi umesimama na bili yako. No, that is their policy. Wotire ocuagirira ori ongi. Wotire ya kuhithania in numbers. Ni ori atiriri. Mundu wothe ni amenya kiria huthira. Ataikohe mundu arihira ori ongi. Na mundu ndari aria mena atimia yao. Magi ndaba tumbe nebe. Newe matumbe. Kaomone. Akiania biro ri. Kuroka ru supervisor wa mukawa. Aramwira ne dataririo mzee. The rokatasi of Joyce. Biro no. Ne mwarihirwo. Na mugienda kwa take away. No mwekira giothe murenda. Mwena gukwa ni undu wa gitio kia wa Joyce. Ni amurihira. No amamenya. Wa Joyce araga kai dogo cia kwa cia tene guku Nairobi uratocio no ri umithio yo mucokerie ngatho na mundu ayekua kiriare na ninge mutiga kuona mukoroko to moigwa ni witemere akiongerwo mundu thamu thaigire aida ciateka wi biro roka kindu 10,000 mau mana marathia kimaganagira ndimwira mundu athie kundu
agatiga kindu gwitwo atia ngumo njega litwa gale kirite thahabu na fedha no ngatwetio kindu kuu baba njira asa ndaigua ati mwene auga ni arugama no horo ucio ugakora ona litwa riega na ngatho tondu ngatho ticio chama itiriganagira chama niwe khatia ni uriganagira Joyce has been living his life maathie ginya luai arahe no horo ria magituguo yes maracoka jireti akoretwo kuo tamburitwo muno no riu narageire mudisia bako urogo akapasua nini mbarika yes bwa Joyce re nyararekirie kuheo the Pandora's box arero tana re durari baba Joyce muthuri urari baba Joyce mutumia na muthuri niwe waire ngururi yes disia ino yajire tia itura ri iracokera ndandu irathira mbere na kuga atiri muthuri ucio mwene mukago cio ri mwana keri ni mari undu na nyina wa Joyce ya thukia miaribu wa Joyce muthuri was seething fire Sawe. Ureto twara kunywa cai mbere-inĩ ciaku cia wendo. Kuria wathikire wendo niguo urathi gututwara. Muhiriga mugima wa Joyce. Kaniana ndiroe. Ndurakiwe atia. Nie ndioe. Ndioe Samuel Mago ni aigire. Nwaigua raborigania maretwa. Niguo agitagwo riguo kimwita ationgi. Twinawe mwaka wa 35 no rio na security itai na kuria ri no ne njiguo okiwa ndukenjerwo mbuwe guku ukenjerwo bypass ithamo thie kundu kuriku uthie kuuwe uthie hau kamaki line iyo wikara eku muroka kuruga mandathi ya tiriri mundu ucio agecoka auga ni icio ni mbia cia kumenya muciiri na kwena aira kune kontra na mbicere ku na itora riothe ni royo ndu no ni taramenyete ba Joyce ni ole njambithia Joyce muthurire anyithire gacaũ gake o karau thoko arachoko hau bypass ndoka kuriha jambiru ria maturiheire useless people na unjetire mwene guku ayo mutuekete ma mutombere aka motigo tombera aka na ndubia na mandathi meri na thambu tutoe kane cia mbaka kero mzee tu bana sika yeru 10 100 patia mwenye hapa mwambie mimi pana taka utana ya mbesha 8 araigwa ne mbesha turagite yeneki wapi yake eku arumire ojireti yes aroka guthambia rito aragia kafathina ke uture yes no integrate na igo yake ri etigwo oharia yes na raura roboti ruongo ni ndari ya mbeca cia muguruki ucio na rucio rungi mumenye kuria turarugama maundu mau timego na nini ale kia shughuli araingira ngari ocio ciake cia karau era mukanga igwa omo hora mwendu ucio akuvure mona mwendu wa tene omwere kari mugakure ne karacha nukire mwere tiri ari ke ria tene yes ne to umano to zie thire na ngire mo ni oro kwa tukinyaneti riu ne banga ni akamenya muve apatithagia ke wiririte
Ne maya. Hiyo na alitolewa timing. Ya specify ilo ni wa Joyce yo. Ageciria ni wa Joyce he. Yes. Ube it was wa Joyce ha. It was wa Joyce ha. And the utana is by the former. The former regime. Noka fogwe menyire baadaye. Yes. Tondu ngia tuthurire gicanja mukawa ini. Ana gutingia thiekire. Muthenya ucio ni ungiathukire. Raure. They say there is always a first time. Yes. Yule ambaye alichukua hatamu, zitakuwa hatamu za uongozi. Hatamu za uongozi. Yes. Kutoka you handed over power. Kutoka mle Kieni. Ajua kitambo kulikuwa na kega. Ikadidi. Ikeka wawekea mabarabara. Lami jawahi onwa Kieni. Alafu akamfanya watu wa Kieni walikuwa hawajawahi ona lami. Na kuna siku paka walikuwa na mtu very powerful. Alikuwa anaitwa Moroga. Lo. Mtu alikuwa amechika serikali yote. Lakini walikuwa hawajawahi ona lami. Kanini kega kakunja. Kwa wekea marami. Malami. Wakamwambia kwenda. We. Dossier. Pio. Who are you? What are you? Kwa sababu ya upepo wa kisia? Sa. Yes. Wakapatia sasa mheshimiwa Cheni. Yes. Yes. Cheni jana kwa bunge. Heka ondokara mwana holi. Irali. Ono ya mundu mzemani ni ai neke. Areke. Hapana neni acha we. Na kaingia ndona mauga uguo ri. Yes. Tia maikarete ha front bench. Hapana. Ona matika na front bench makoragwo ku. Makome back bench. Yes. Tondu kuringana ngeigua ri. Hansard ni ri aigaga record cia bunge. Ciebwe kaundu gothe bunge ari on the floor of the house. Is stored in the Hansard. Ratu ka Hansard ni ri ra register. Tiga haria ai. Ni hindi arongeire ke kaundu nyana hurumurirwo ni riri ni ya mbunge marauga mugathani aramaneania na mwena wa Ikanga irari. Yes. Ira mbunge mararugamirie mihango yothe gucokia mugue. Yes. No yaga munene arahutirie batoni njuru mbunge marauga maneanite maneanie na mwena wa Ikanga intentionally. Yes. No, the truth of the matter is okay. You see, the president does not rely on funny intelligence. Hari urio. Yes. Leu hari okaundu. Nake akiuga atiriri. Yes. Nikuo tenda kugweta andu na maritwa. No ni akiwe ni ng'ania na ng'ani. Riu na wa bunge-ini reaction. Yes. Marauga ni arugame uga ni ng'ania na ng'ania. Yes. Gutuhurithia ithuothe. Tunarwa ithuwa ya being torandi. That is chi. The president, Mr. Speaker, when we are crucified, all of us, it is you who is supposed to be like your father. It is bad and very naughty good that when I reach home, my wife, he come shake my pocket. He come shake even my kafangwe. So Sichi, the money that president say we steal. Speaker, you must be uncheckable. Only this. And because protect us. when we go move around in constituency, we hear people say, Yosio Kaguaru. You see from where
I come from Speaker Batagura. They say well, you cannot say when it poop one or has pooped. Surely. Even our children are thinking they were raised by a Mikola. Mathũkĩirio marĩtwa nginya kwao mĩciĩ. You must look us. Turore. Watuĩka bunge thaa ici nĩ maragagateithio ground kidogo nĩ mũgathe nĩ atheire bini njũru. Yes. Macoka makarakara makĩria tondũ maraigua nake ũyũ ũngĩ wa kwagarara mĩtegori o aliyekuwa wa kwagarara timo meigi ũrĩa wa mĩagarari akiuga mũigĩre wa mĩtego mũigĩrwo rĩ no nake no aliyekuwa nake no aliyekuwa ona kwĩ ndi Azimio yatongoragio nĩ maboma matheru waliokuwa makaigua nake o mwagarari wa mĩtegori nenda kũmehereria ningĩ. Surely we are under attack. We are under serious attack. And me, I am elected by people. Ira nĩ kũrariria andũ mataragia bunge kũrarakwo. Bauya ai mundu ndakena tuona muno. And you see gotie fairo hejiwe mweciba ikonya atiri gotie fairo ya mundu we bunge etari na mugathe. Yes. Koguo hari o uri o no ndangiuga uguo. He is coming from somewhere. Yes. Riu aria mararia ri ni kuthie ni mararakitwo ni kuhetuka gone kaja mukari kana makoro among themselves. Yes. Ona maragundu atiri ga project kana ne karutĩirwo indo. Yes. No itia tukinyeire. Absolutely. Tucokeru ni tuhuranirio hamwe ithuothe. Ni ura wiu andu makiaria handu thau mu event ni kaigwa DJ auga ati amundu ucio ni aturiha uru mani ngiri 8 kaigwa MC 8 urareirwo 8 ni ndakirwo kibao ai yete airo urairwo 8 na ni ndari MC yo kibao ukaiwa mundu ukaiwa ati era matawade akeirwo 50 na ndenda 50 ukaiwa mundu nakira ithagia mugithi uratongoragia mugithi na ciega bauga kandu manene aguo dana tongana na kindu Wewe meka tegoria mana no nderitwo mana ndangĩcirĩrio ũndũ ũcio nĩguo kwara bunge ũcio rau buthora nginya people to make their maiden speeches andũ matarĩ maria nĩ bunge kũrĩ aingĩ mũno matarĩ maria aingĩ mũno makoragwo TikTok ira baraugire mundu arie ta kwigaya Surely how can you expose things for all of us? Some of us are of integrity. Some of us are people who said kirira kateki sum mena nginya pressure mundu ni arahurirwo ni andu ake. Yes. Tutirakiigua kuu mubangagwo mundu 10 munene turaigua muborete gukora makumi mana tuutara bindu kangari ndoke maunanagie at least gacunjũ gacokia na ground mwabe arakiuga muraro makuruma eto ande gati mpia rae tukano kaiwa kaguaro warauga
Parliament is under attack. I think it's under siege. No these Daniel no you get all these matiaragia. Makoma kirete ki tigoria. Tunasema our party leader Raila Odinga is the one Mr. Speaker. That's our Junet. Yes. Minority leader. Ocho ni araga ya. Asiage mawe haye. Mutara sema sasa naiba. Sasa bana kula haram. News. How happy tutige matetera. How gugumia ri. Tutige matetera. No, we cannot because we have. You see, our president no mwakoni retu ni adu. Na adu asu ya kutia. Na adu asu na ni maretia nyinge. Manari ya muno. Mani ya ndasi ndio na president ndio atetio. Akinya handu ruo nake akanoga. Kana kara ne kuigua kiretio ki. Kana kaundu aratindika ri. Na matio no aratindika ri. Akaigua ninge he kindu meti. Na mareti ere anoru. Yes. Menya na inyu ni mo kugurana. Etaru gukoretwo na kawira fulani. Ndramya ni gathoguo munini. Ukanihia goro, kurihia thoguo we. Ndage akiugira wira ni wake. Ndungia mwanya nyumuroka na hitho guku. Gera ire kuraiwa andu ungirokire unjirite wira ni waku. Oya lugulwa inagulwa. Hiyo nayo sio siri. Ugula naye wanagula. Abuga kira tu kimatetera ri. No CDF ndekeherio. That one we can defend. NGCDF let it remain as so. No maundu maya mangiri. Kwa kamete ri. One tikamete nyingi twana igwa. Ate cithindikite mundu piu. Umenye kwaja andu anu matuneanire hindi ya housing levy. Yes. Magituneana gwaca. Yes. Magituneana hindi ya finance bill ya 2024. Yes. Magituika hata nyenye tukisema ni ambo Gathaiya mwera piga kabisa. Ado inapumua. Zima hiyo kitu. Piga. Gonga tena. Gonga. Inaliginyoka. Tuga bunge rira twamubatara ni watu adiria rurimi. Riu na ithu tukumuonia rurimi mro. Kimoi hivyo. Mro. Kimoi. Watu hapa nasikia mnagula bado inapumua. We can't. We can't. You stand on your own. Uwe mwatiganiria Kenya. Na inyo muruwe mureika. Kila mtu auchukue msalaba wake. Gonga wewe. Piga tena. Wewe shika ile inaenda. Shika hata hiyo. Moti hete. But they always say in the Queen's language, the truth hurts. Ego konera hati mo. Mane turaga. Mweri uyu JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija na tumesija leure. Muthuri Rufus ri. Rufus. Yes. She not a very excited person. No amurakaria Rufus. You see, ni alecia na guku Nairobi. Yes. Na maita maingiri ni akoka undu atigite na thirikari matare mamurikiria. Maundu ma pension naki. Of course maundu mamwe ni matekaga time. Yes. Rimwe no mekururie. Yes.
ni agĩũkangaga gũkũ na maita marĩa maingĩ okari. You see, every parent when they grow old, there is the home of one of their children that they feel most comfortable. Yes, that is very true. And sometimes it is not the home of the most opulent. No, it's not always the case. Yes. Either there are many factors. Trokoro komu ni murio wake ri. Gwe kuria aigua mutumia wa murio wake omweri. Ti moru na mutumia wake akamuhitukia. Akagwe ni ngothi de ire kwa wasuse. Mareo hari akibo. Mareo hau kibo. Kwa une kuhuthwo na ngari ciana guku ri. Igũkũigwo hau. Yes. Rĩu rubasi ri. Ni ũndũ wa several factors ri. Ni ũrakirehete muno mutumia niwe ũka maũndũ marĩkũ. Maũndũ macio. Agĩthiaga kwa mũrũwe. Wĩtagwo Caira ũkorwo harĩa Macimba. Macimba ya Kayole. Yes. Ni athiaga kũu. Na mũthuri nake agoka hwaĩ-inĩ agathiĩ. Agacoka rũgongo. No rĩu rita rĩrĩ ri. Gwa Caira matikĩrĩ kuo ni aragĩũkĩte ibata rĩu. Kũragĩtuĩka rĩu megũthiĩ kwa mũrũwe. Wĩikaraga kũndũ gwĩtagwo Spring Valley. Yes. O rĩu ndagũthiĩ Macimba. Yes. Ene matirĩ kuo. Yes. Spring Valley ri. Mũriũ wa kũu ri. Nĩ mũhaha. Change. Change nayo. Yes. Nena warie. Tondũ nyũmba yake ena kĩndũ nginya gĩtagwo DSQ. Yes. Kũndũ nginya aciari mangĩũka. No rĩu rĩ matiguai-inĩ environment yo. Na kũu nĩ life suburbs. Matigua kũndũ kũu kwĩ hospitambu. Nĩkĩ? Tondũ mũrũwe rĩ agũrĩte Mũethiopia na maugaga nĩ mwĩtĩri. Ciona muno nĩ mĩhĩkanĩre mĩarĩrie-inĩ. Yes. Maugaga nĩ amarora manyira. O akĩrema gũthiĩ ka Spring Valley. Yes. Nĩ maragĩũkĩte. Mena mũtumia wake Rufasi. Maraikara gũkũ. Kũndũ gũkũ nĩ gwakira mũno. Ndimenyerete kũndũ gũkiru ũguo. Gũkũ na mũndũ atangĩkiuma na haha nja. Ũrauma wakora gũkirĩtie. Gũtiakira kũndũ gũkũ. Na nĩ ũkuona Mugambere Serasi ũyũ. Well, never mind. There is maybe not a big issue. Nĩ kũrĩ andũ akiri. Na moneka ata matarenda kwarĩria andũ. Nĩma kũrĩ andũ akiri ti andũ othe aria. Yes. Mũhaire Serasi ũyũ rĩ. Ndiona agĩtũrora wega. Nĩ ti mũinũki. Ona rũgongo ti mũthii. Ti mũthii mũno. Bara hau. Yes. Bara yumĩte hau. Yes. Rĩu kũragĩtuĩka ibata rĩu gĩtikũhinga nĩ mekũrara matukũ aya. Atatu. Yes. Rufus is not taking that lightly. Ni arauga ni agũthiĩ ararage rĩrĩ kwa mũthuri mũrata wa kwao wĩ mũkawa Nairobi ya Kĩanda. Atige toro wa bono Spring Valley. Kũndũ gũkũ ndiakĩrega nĩ ndahingũrĩirwo na tũgĩka magongona no kũndũ gũkũ rĩ kwĩna mĩtaratara mĩingĩ mũno. Kaĩ maũndũ kũu marakuona timetable. Na remote rĩ ciana icio rĩ marauga nĩ nanu cia mahe remote. Eke vidi mwana thaa 2 cia ũtukũ. Gũkũ tũrona nduni theri. Na nyamũ iria twangaro blocks cia ngandũ. Twaretwo na thare gũkũ tũrona mwarimũ Reco. Na mwana Njoroge wa Kĩmani me rũgongo meme TV. No Macimba maneo remote. Mũndũ athikĩrĩrie matangatho mothe. Rĩu kũu ciana rĩ nĩ marauga nĩ ihetwo ihoto nyingĩ mũno. Wĩyathi ũrĩa wĩna ciana gũkũ ti mwega. Ona ũyũ nduĩte rĩ
niye ndikura ruoguo yana jiro kazi kira eto ticharejo kaneta wo modoni antirecho misrecho makiro say mama. Can you say mama? Say papa. Good job. Ufazia con nata shokio nadhari. Akera kagu ake. Adere wati ya tiole leku. Tole makire yo wetaru fazi. Mawira ne ikoro. Wekere kademba. Tiana yo, tia tunyori mutizikalira. Magate teru. Ya leisho ne do humono. Makiro ne manastri asisiana. To choke tio nada le goku. Say mama. Ayo mano kwali githongo. The wheels on the bus go round and round. The daddies on the bus go shh, shh, shh. Oko tronyo nduni cia ciana. Ona bururi okugaruro twi guku. Na totimanye. Totiramenya niki bambunge marwania na mwathe. Nduko yake ri maracokete macimba. Ro the mori, what happened? Abana, no, kwatbana besa kauko. Kondo na mondo atangi mahaunja mungetho aria na thuria iganona. Ha ndira thie ndira kora muthuri we haria wake na ngobi. Turari yarage sanake gwatuka. Fuling vale gutire mungetho. Ya tiriri. Kondo goko mundu ria umagarie nowe uri coka. Ndore mundu ongiona. Ange no ngengere ngeti kendo gikoywo ngengere ngeti kendo gegatia gikoywo mundu goko ni gukiru gucoke kugie ho kwana kinango burugongo inegana riria ngeigwa guku ni nguye kugita kwa njirani ne mundu goko ti andu ara wega wau manja ne makari mahinge ndiricha Ndirathie tande hindi o koroni. Nau manja ndiracemanio na thigari ngora yo ndi kwau. Woko masimbo na ndiraingira matatu ngafurera ngacoka. Kondo ku matatu haria ire. Nio thie nginyoka bete. Ana ya regire ku ando matonga makiikaria uru na gugakira uru muthuri ucio kahau aroka gatinda computer-ini murio ndageria kwaria nake kumwira horo wa manjani aranjira busy masimba nekuo kwega yeni wasaira nekuo mambo yote ona okoro haria tu hegwo ha gukoma nekuria iguru wa itangi kafa ko itangi auga fana beru kakua koma wakia tek auga moto wane mundu mwega ne murarangia na ndukere hau thi kou andikite mera cirati ndo ikiria na gutua ngagati kou wira ria muingi ungiruta no urengia nyeki na macini na arenga rimwe ni uguo ya bana aba masimba ni arega opulence attack reke kare kwa ndo maratukana yes ani magwaito gotamenyerete ri ne kule loneliness especially gutari undu ne gukiru Rufus is very right bona TV ukanywa juice ukanoga niyo kero le fridge ta TV niyo kinyaru okahorido ciothe ukaigua fridge kiamba
Na runyau rutungura. Miau. 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 Ukimenya ndiko ndugu the maisha mahana ine. Yes. Fanta.